May makyabela naman karing ligligan talaga pag-aral. May ganap karing mialiwang pipag-aralan. Emo karing mialiwang pipag-aralan kiti balen masantul. Nung pati na king mabilog alalawigan. Bukod pa kareti, ting talaturo, dakala tego ng dagdag apa mag-aral. Bang lakwas pang miyangat ingantas ning pamanuruda. King ikakayap ning eskwela at ting talapag-aral. Ting minunang may ngayari, ilapin ding talapag-aral niyang banwang 2005-2006. Amika 102 amay ngayaring talapag-aral. 94 naman inyang 2006, 2007 at 103 ng 2007-2008. Kimbanwang iti, megmula na yung pamanurong grade 1, ban miganap yung pipag-aralan ditak-ditak. Agnani iti labi na langanam ding talaturo. Ditak-ditak mo naman, bidadagdag ing panyulong at mitatas palalo ing antas ning pamanuro. Ding may ngaragdag a classrooms, kasangkapan at gamit, biyang at panglakwas, pamanuro. Amag patutu, kimpigan pa at para sana at tuntunan ng Tarik Suliman High School. Makanyan man, dakal pa yung kailangan bang apatupad lang maigpit deti. Mekad, dagdag pang classrooms, dagdag pang aklat, abayo, kambening pamanuro, aklatan o ganap karing aklat, at babasan, pati nakasangkapan. Makabukod ABB room, ganap mo naman king kasangkapan. Bayo at gaga ng masalis sa computers, printers, scanners, at bayo at makabaldugang software bilang pandagdag karing pigkalob ng minuna ng CICT kasalukuyan da ng pakinabangnan gagamitan din talapag-aral. Dagdag pang taladro at mekad para king security, dagdag pantambak at makakulong nga bakod. Conference hall, covered gymnasium, health dental clinic, pati na health workers, sana agyang paratang-ratang lamo para mingguanan. Mekad pati na pamag-aral king pamipawulaga o values formation courses. Pamag-aral pa para karing edag yung papag-aral college. Mekad agyang pasaob king TESDA, UP Los Baños, PAC, DABCAT, o hanggang short-term courses mamalyari tang isaop ding civic o charitable organizations. Mitatag TSHS Alumni Organization, pamanantabi karing talapag-aral hanggang may ngayari na lang. Pamakitalimmitam karing job fairs. Mekad mapilang karela, balikid at sumaop king lakwas na pangikasulong ning Tarik Suliman High School kimpain tumulan. May ngari king aslag ning Aldo, magigisan o mayayari ing tagimpan. Para kanino man, para king Tarik Suliman High School.